warahmatullahi wabarakatuh. Kareba poliari saliwanna negara. Ia nela alia membinasa paletu keki kareba lawa rikang manang. Ibu kota Ukraina mapanguju na tarima serangan lopona konvoy tentara na Rusia 60 km belana. Laro Ukraina mebui lalong palawa atau tank. Mapagopok kesi makarung simbang mapasadia toy pelawa-lawa pada asona Araba tanggal 2 tahun 2022 tapasan ni benderana Ukraina. Dia manena sikuna kotai pasukanna Rusia mapigau Pak Eloi na kuasa iaro ibu kota na Kiev Ukraina. Masinoni lalena Kiev Pak Maegani wargana loka mengungsi masobu. Engkatona saisa majaga ripos pameresai. Risinina tangga matamae rikip. Iaro majagai para wargana tantarana sibang pasukan sukarelawanna Tomi. Ia naik kareba paletu keki rima kokoange yakni la alia malau si mangaryolo ala birta. Salamat kita pada salamat.